Hari family ino ya Shaban Ramadhan kuma mwena wa Matungu kaunti-ini ya Kakamega gitowero kia mucere na mboco kiria mararĩire waira gitirari na dalili ciothe cia ũndũ ũngĩmarehera thĩna o nginyagia rĩrĩa nda ciao ciranjĩrĩirie kũmatura. Kama tumekuwa na ugomvi wowote kati. Kuringana na family ino mboco ici maragũrĩte kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũramathaithire na njĩra nene macigũre, rĩu makiuga cia gũkorwo cirarĩ na kĩndũ gĩtagĩrĩire. Mama alikuja akaniambia ako na shida ninunueko maharagwe, na nikampea pesa ya maharagwe na nikapatia mume wangu akaanza kuokota hiyo maharagwe. Alipomaliza mtoto wangu Dorcas akafanya nini na akaanza kupika. Sasa alipopika watoto wakaanza kukula. Sasa kijana akaanza kulia tumbo. Yeye ndiye alitangulia. Nikakuja nikapika, watu wakakula sapa. Tena nataka kulako lunch. Venye nilifika jioni wakapika ugali na samaki. Mimi nikasema sifili kula lakini nafili tu kutapika na nafili kuenda choo. Pia baba akasema pia nafili kukula na nafili tu kutapika, na ukumbe huko juu bradanga alikuwa ameshindwa kabisa. Kuringana na Shaban, haranio iria makoretwo nacio na mũndũ marigaini ciaya gũkorwo nĩcio kĩhumo kĩa maũndũ maya mothe, ona gũtuĩka we nĩareganĩte na ndeto ĩyo. Tuna mjomba wangu mwingine hapo chini ambaye bibi yake alikosoa mtoto wangu atanatembea na yeye, na hapo chini ule mtu mwenye alikosoa mtoto wangu bibi yake ana urafiki sana na mwenye alinusia maharagwe. Ana urafiki sana mwenye alinusia maharagwe. Sasa nahofia katika ile itikati ya huyo mama kukuwa na mimi hali namna hiyo, nahofia ya kwamba huenda akashikiana na yeye akampatia maharagwe na akaweka sumu ili tukule. Tukiaraniria na ũrĩa ũramatwarĩire mboco icio, oigĩte we nĩ gũtũmwo aratũmĩtwo kuona atĩ ũhoro ũrĩa ũrokire kũmũkora wa atĩ famĩlĩ ĩyo nĩ ĩrwarire nĩ ũndũ ũmũtigire arĩ mũmaku. Kuna kijana alikuja kwangu kuniulizia kama mtu anaweza patikana kwa kununua maharagwe. Nikamwambia mimi sina pesa, leta maharagwe utapata mtu. Sasa mwenye alinipatia maharagwe ni mwingine, lakini sasa venye alileta nikamwambia wacha niende nikuuzie mahali. Nilipoleta maharagwe huyo mama akanipatia pesa, mimi nikarudi nyumbani. Riu ni maroria uthuthuria wa naihenya utafanio makiuga maraikara na haho guku makioria andu a wendi mwega kumateithĩrĩria niguo mamũkĩre urigiti. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.